Nandeha reo force-ny base toliara reo nanafika anay antanàna eto nandeha ankilivalo egny nangoro fanagnany kilivalo manontolo fanagnany mazoto lafa rozy zao nagnegny nanambotsy olo ze olo nanao barazy maly zao tagnalagny sy nambotsindrozy nefa tsy tratsy olo reo misy efa dagny olo tiandrozy sy nambotsy ka ankilivalo egny samborindrozy voalohany lafa tsy nitratsan-tragno olo nahorondrozy nyfanagna agnatin'ny tanà eo eo voalohany aomby efapolo valo amby gnisany nahorondrozy gnakoho vorotsiloza garade vary niketrehin-drozy ambinagny telo ao tena niketrehin-drozy farany ino gny raha natao bakeo lasa gny fogon'olo iabiaby manongo baka ankilivalo agny nangalandrozy fanagny eo bakegny nanoto any benetsy etoy samby nitsiokantsivy aby amizay asaririaky benetsy ankilimaliniky antapoaky ziska agnandrano be agny nitsiokantsiva ka zay mahatonga barazy ataonay nandroany toy io za eto lay latseriky anako ity aty ity teraka misy jabely zahay misy setroko amizay raha io militsy antrano atoy ay le jabely vovola raiky ko manao io moa zany ny resaky opération aloha tsy dirana eto fa araky ny resan'ireo gendarme someran'ireo hoe iraky ny base toliara mitady le olo nanao barazy tagnagnala maly de ze raha zay zany mahatonga ny fokon'olo teza amizay satria amin'ny alalan'ny base zany ro nanamborandro zany reo olo fa tsy nitrasy tao misy barazy zany no maly eno maly zany misy barazy tagny amin'ny ala zay tandrany base toliara io de nisakatofon'olo tezy satria tsy amin'ny alalan'ny hoe opération zay ataondrozy fa amin'ny alalan'ny fanoheran'ny base toliara mihitsy no ataondrozy de zay mahatonga ny fikambana tezy amizay raha zay